Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Комфорт, Уңайлык. повышенная комфортность, Уңайлыгы ягынан яхшыртылган. повышенная комфортность. Уңайлыгы ягынан яхшыртылган. Исправительная колония Башкирия начала выпуск автозаков повышенной комфортности. Башкортостанда хылык төзәтү колонияһы уңайлыгы ягынан яхшыртылган автозактар сыгара башланы. Исправительная колония Башкирия начала выпуск автозаков повышенной комфортности. Башкортостанда хылык төзәтү колонияһы уңайлыгы ягынан яхшыртылган автозактар сыгара башланы. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».